Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikeisela Joel utla kulbal selqakangela in lishholumile qatzulbal chiruli gutana in nashche li rob desik keshkul lishben igles. Ho sali nakhtar chaqrab ho sali ak chaqrab kwan kep esilal li keshtu ami eblaq pabanel sashtaqin kili qaqwa Dios. Mokosa taqwi lishkwan khikep chaq eblishbeni lep chaq laq pabanel. Shben kwa shik ke ilek. Shban na balep rep li rechaq pabanel ilaqwi. Utneke babak chishq etbal lishpa balchaq li qawa Moises. Kesh numsih kwi railal sashkaba lish agwa bejiyome laj romanos. Lish metzeu ut lish kwankilal li ruchichoch holima usilal. Ke kwe sashben li qaqwa Jesus ut eblineke taqenkre. Ut keshkul na bali raub tesik sashkaba li qaqwa Jesus. Lihu hechos nashkotzaq kwiqe chanru naqlish nimalish kwankilal li qaqwa Dios kiten qank reheb lish tenamit chi elk chi ubej. Kishten qaeb sash honalil lishrailaleb. Utsalihu Hechos capítulo 12 versículo 1 2 sali versículo 19 abanakwaha bokbal renaqtakwil chitimil li chabil esilain li naqataw salihu Hechos. Uthoka inashjeli versículo 1 saeb likutana anchan laj Herodes li akwabej kishtikib shraubte singil shkomoneb li igles. Ut kishtaqlash kam singil rikinchich laj Santiago ras laj Juan. Kidil naqaan kikulak chirueb laj Judi, jokanak kishtaqlaj kwish chapbal laj Pedro. Ut naqlaj Pedro, kwang satzalam, li igles inkanash kanapte jok chirish chiruli Dios. Ayek resh honalil naqtak utek laj Pedro chirueb li tenamit, shban laj Herodes, ut sahkwilik okjinkaan, naqyochi kwark, sashtieb kwib ahpu. Bak borik in kwib chikaren, kwan ke bakwi alenel chireli tsalam. Raqereta larin lihu Hechos yochish cholobankil chiqu, chanrunak alembil laj Pedro salit tsalam, shbane lahpu. Kamata kwi khunak shnimal rushu kwahel kwing li yokep chishkak alenkilarin. Shbanak chokreheb laj pabanel, shaqabambil li kamk sa shbene. Shbane bakwi laj Judío, rubelish kwankilale laj Roma. Qabiaq arunashcheqe li versículo 7 toqsa li versículo 10. Akkutami lish ángel li qaqwa chirueb ut kikutanok sa li tsalam. Li ángel kishtochk at kisa laj Pedro. Kiraxsi ut kishyere. Kwaklinchi jumpat ut kehitek li karen kwan kep chiruq. Ut nakiyehek reshban li ángel. Kelak amalsa ut bakeb la pershab. Ut jokan kishbanu. Lana kwib salatikr ut taqehin chushkre. Ki elk laj Pedro ut kishtikib shtaqenkil. Ingana shnaw naqtsaqaltya li yochishbanunkil li ángel. Sashchola an naqtyal muy li yochirilbal. Kesh ashlishben ut lishkap alenel chiruli okebal chich na ushk kwi oksa li tenamit. Utaan kite honk shjunes. Ke elk ke bek toxsash maril jun li be. Ut tikto ki kanabak shban li ángel. Qaqretal naqli qawa Pedro chimukonashnauta naqli yoch shbanunkil tsaqaltyo chi ushk junchik li naqaqeretalarin haan. Chanru naqli qawa Pedro qoqolish chol shbanak kwarenak chan li sandilhu. Ut sashkabanak kwarenak toqki aksik shban li ángel. Ho lishbanu li qaqwa Dios resh kolbaleb lishtenamit. Yal na baleb li ke kamk, haban na baleb akwi li ke kolek. Ut haan akwi li josh banunki li qaqwa, haan akwi li tishbanu rikineb lak pabanel, sa eb li qakutan kila nakakwan. Nakyogochi na chok sa shtakikeb li kutan. Te kulman akwi hain. Usta lak Pedro ki kolek chiru li kamk, abanan tohreta lakwi nakikol kamk. Salihu Juan capítulo 21 versículo 18 ut li versículo 19. Le qaqwa Jesus kishcholop tsaqal chiru chanru naqtakam. Relik chikyal ninyakwe naqtoxsahat chaq nakabak asa ajunes nakatbek par nakakwashik aba naqtattishq taaki lagu ut khalanchik tabak oqasa
Uttachkam barquin anaka kwachik. Rikina in kishyesh jalal chanrunak takamsik. Resh ni mankil shlok ali Dios. Ut nak aksyeha in li Jesus kishyere. Takahin. Lak Pedro nashnaw chanru takamk. Ut kibukek shban liqakwa. Karuna raksh jebal ut karuna raksh kutupal chiku anak kwan hain. Nakanaw naksashkaba liqakwa. Takakul raylal. Nabaleb likshish kulchak. Utanakwan yogeb chihilang. Kahchik roy beninkil. Lish ahkamunkile litk ehek reheb. Shbah liqakwa Dios. Pabanan. Ing atarak takashukwa. Li raylal li yoshi chalk sakaben. Dishkerak manish sayili kachol shnawbal. Nakaash rakikeb li raylal ut li mausilal sashben li ruchichoj. Ut li honal li tachalk jirishaan. Haanchik rilbal ruh lahkulolke. Mink anashk esh sayilaj olaat. Shnaw malaksa khunkutan jishkhuni li raylal taraqiq. Usrahan naqli raylal li taqakul. Taqakul raksashkaba li qagwa Dios lahkulolke. Utmagwa sashkaba li mausilal li yochi tochokak kuire chikaw aruchi chochain. Kohoblaj ol sala babal. Pats la kakwilal pats la babal re li qagwa Dios. Dios agwenak shinaguch binisa liqa solbal chiru likutanain. Khunelik nagatim bokre naktina guch bini sa khunchik liqa kankhel.